Start. Okay, let's start our lesson. Good evening one more time. Жаңы кошулгандардын баарына кайрадан кутман кеч. This is our Okutool's weekly talking club. We have them every Wednesday at 7 p.m. Bishkek time. Биз Okutool'дун talking club'тарын шаршемби күнү саат 7-лерде өткөрөбүз, жума сайын. Сабакты баштадык. Сабактын башында биз негизи таанышып, ким эмне кылат, ошол жөнүндө сүйлөшөт болчубуз. Бирок бүгүнкү сабагыбыз жалпы өзүбүз тууралуу айтып бере турган сабак болгондуктан шарт эле баштай берсек болчу да, Азыр презентацияга көз жүгүртүп алсак, мындай let's get to know ourselves. Бири-бирибиз менен, өзүбүз менен жакшыраак таанышабыз деген темада болмокчу. Менин презентацияларымда дайыма бирден суроо бар болот. Ал суроону кыргызча. Суроонун астында ошого кантип жооп берсе болот, атайын сүйлөмдүн шаблону бар, даярданган. Ошол жерге эле могу астына могу сүрөттөгү этиштердин бирөөсүн коюп жооп бере берсеңиздер болот, Билериңиз тууралуу айтып бергендей, өзүңүздөрдү сүрөттөгөндү жалпысынан үйрөнүп карайбыз. Анан бул суроолор сиздерге чет өлкөдө калсаңыздар же жөн эле сабак учурунда жаңы жерге барып чыгып англисче өзүңүздү тааныштырыш керек болгондо керек болот деп ойлойм. Азыр эме кылам, сабактын эрежелери боюнча мен негизи ар бирин сурганга аракет кылам. Аттарыңыздарды атап эле чакырам. Эгерде сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жок болсо, биздин каналга кирип эле жанагы Talking Club'га чакыруу посту бар го, сүрөт анын астына текст менен жазылат. Ошол жака барып комментарий калтырсаңыздар болот. Жооптучу сүйлөгөнүн кайсы болот. Google котормочуну колдоно бериңиздер. Ошактан которуп эле жазсаңыздар болот. Чыгса, англисче жооп бергенге аракет кылсаңыздар болду. Сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бар, тынч жерде отурсаңыздар, анда микрофонду жандырып эле отура бериңиздер. Атыңыздарды атап деп чакырып турам, ошондо микрофонду жандырып эле сүйлөй берсеңиздер болот, Анда кеттик, бири-бирден таанышып, сабакты баштай берели. Let's start. Okay, I think I already remember some of you from our previous lessons. Бурдагы сабактардан кээ бирлериңиздерди тааныйт экенмин. Гамора эсимде, Беки, Эля, Айда, Тилек эсиндесиздер. Калгандар жаңы кошулган окшойт, Азыр анан мурда кошулсаңыздар деле өзүңүздөрдү бир сыйра тааныштырып, анан улантып бериңиздер. Ар бир сабакта бизде жаңы колдонуучулар бар. Every lesson we have new members of our talking club, so that's why let's introduce ourselves and start. Айдар, кеттик, сизден баштабайлыбы? Өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Can you tell about yourself, please? Where are you from? What do you do? Каяктан болосуз, эмне кыласыз? Шарт эле сизден баштай берели биринчи суроодон. Айдар или Айда? Айдар, сиз. Good evening. Hi everyone, my name is Aydar. I'm from Talas. I'm 20 years old. I'm living now in United States. I don't speak English because I want to speak English because I'm here. Okay, I see. Well, Aydar, you say you don't speak English, but you speak English. Your English is fine. Жакшы экен, инглиз тилиңиз адаматсыз. Okay, keep going. Улантырыңыз. I learned a little bit in English zone. You my teachers. Aydar, English. It's really nice to see you. It's been a long time. It's been like 4 years, 3 years since I have been working in Amazon. Very nice, Aydar. Aydar, you remember, I'm also from Dallas. Yeah, I know. So we are from the same city. Very nice. Good job. Well, Aydar, you are in America right now. Congratulations. Which state you are in? Illinois State. Oh, you are in Illinois. Okay. Illinois State, the city is Chicago. All right. How long have you been in America? When did you go there? I mean, was it 1 year? 2 years. You just recently, 2 years ago. Yeah, 2 years ago. Very good. Okay. All right. And how do you like America? Do you like it? Yes. Yeah? Okay. Do you want to stay in America or you want to come back to Kyrgyzstan? I don't know. Maybe you think about it.
Maybe after 5 years. Yeah, after 5 years. Канчалык көп калсаңыз, ошончо көп калгыңыз келер окшойт. Okay, I don't know. Let's see. Well, Айдар, good job. Азаматсыз, жакшы. Англис тилиңизде жакшы экен, бирок мен такыр эстей албай атам сизди. Кайсы группада качан келишиңиз эле? Студенттер көп эмес беле? There were a lot of students. So I cannot remember you, but I'm glad that you are still learning English and you have a progress. And you've made something that lots of people dream about. Көп адамдар кыялданган жакка кетиптир сиз. Жакшы. Okay, Айдар, анда өзүңүз жөнүндө айтып бизге tell us about your hobbies. What do you enjoy doing? Чүнчө Айдардын астында экрандагы эмени сүйлөмдү кыргызча которуп коюңуз, башкаларга дагы түшүнүктүү болсун, арабызда мүмкүн жаңы үйрөнүп баштагандар болсо, Анан өзүңүздүн хоббилериңиз жөнүндө кеттик. Суроого жооп бере берсеңиз болот. Биринчи которуп, анан кийин эки суроону котуп, анан жoko. Айдар, угулду? Алло, Айдар. Биз сиздин жоогуңузду күтүп атабыз. Алло. Алло. Okay, we can hear you, Айдар. Угулуп атасыз. Айдардын интернети менен бир нерсе болду окшойт, Мен угулуп атамбы? Мен антеннам өчүп койду турбу. Окей, Эмчи Айдар, угулуп калдыңыз, кайрсыз. Экрандагы эки суроону кыргызча которуп жооп берип баштай берсеңиз болот. Tell usable. Өзүм жөнүндө, хобби жөнүндө айтып бер дейт, what enjoying. Tell us дейт, бизге. Tell us бизге айтып бериңиз хоббилериңиз жөнүндө. Дейт, экинчи суроочу. Экинчи суроо эмне дейт? What do you enjoy doing? What do you enjoy doing дейт, Эң астындагы сөздөрдүн которулушун карап туруп, бул суроону да которсоңуз болот. Не дейт? Эмне кылган жагат дейт. Окей. Эмне кылган жагат. Let's go. Анда оң жактагы хоббилер турат, ошол жерлерден да эми жөнөкөй элдин баары кылган хоббилер бар. Ошолорду колдонуп айтсаңыз болот же, мындан башка нерсе кылсаңыз, then you are free to say whatever you like. So tell us about your hobbies, Айдар. Let's go. Суроо түшкөндө негизинде слабыйраак элем да. Өтүп болбойт. Эмне кылган жакшы көрөсүз? Биринчи кыргызча айтып көрүңүз, анан которуп көрөсүз англис тилине. Ошол вакытта эмне кыласыз? Азыр иштейсиз Америкада же окуйсузбу? Жок, иштейм. Бош убакытта уйку менен өткүзөм да бош убакытта. Уктайсызбы? Футбол, не футболдорго барбайсызбы? Достор менен жолугуп, жана пес ойноп дегендей компьютер. Пес ойнойм футболдон. Так, башка нерсеге убакыт деле жок. Бир аз футбол ойнойсуз? Окей. Анда уктайм, уктаган деле хобби. Ошо октошот деп көрсөңүз, Бул хобби менен, уктоо менен анан футболду ойнойсуз анда. Астындагы сүйлөмдүн эмесин көрдүңүзбү? I have a lot of hobbies. I enjoy бир нерсе дегенге инди кошуп коюшуңуз керек. Азыр мисалы a lot of десеңиз көп деген түшүндүрөт, a few десеңиз бир эки дегенди түшүнөт, аз дегенди. Ошон үчүн менин хоббилерим аз, мага жагат уктаган, анан футбол ойногон деп коюңуз. Let's go. I have a lot of деген көп да бирок. A lot of деген көп. Ошон үчүн a few дегенди алып көрүңүз. I have a few hobbies. Hobby is I enjoy. I enjoy enjoying. I enjoy. I enjoy sleeping. And мисалы кандай? Doing sports деп коюңуз болот. I enjoy doing sports. I'm enjoy them. Okay. Азаматсыз айттыңыз ушинтип хоббилериңиз. Эми ушундан кийин бош убактыңызда бир нерсе менен толтура баштаңыз. Эми Америкада жүрөсүз, аякта бардыгы бар да, любой хоббиге даяр нерселер бар. Убактыңыз болсо, колдонуп көргөнгө аракет кылыңыз. Окей, Айдар, good job. Азаматсыз макта сөздөрдөн карап башка сизге эми болсо, мисалы, бир нерсе көргөндү жакшы көрөсүзбү? Ошону деле айтып койсоңуз болот,
Okay, thank you. Жақсы. Well, nice to meet you, Айда, one more time. Let's go. Let's talk to somebody else. Тағы башқа қосылғандардың бірісімен сөйлеселік. Gamora, I also remember you from our previous lessons. Good evening. You had another name also, but I like your Gamora name also. So let's talk to you. Do you have an opportunity to talk? Can you talk? Let's go. Gamora деген қолданушысы бар. Болчу, мұрдағы сабақтарға қосылғансыз. Сөйлеуге мүмкіншілік бар бе? Микрофонды өндіріп, келіңіз сіздің хоббилеріңіз жөнінде сөйлеселік. Hello, everyone. Hello. My name is Diana. I am 16 years old. So I live in Jalabad. And in my free time, I reading a book. Books, but it is interesting for me. And I enjoy reading and listening to music. Okay, good, very nice, Diana. Well, you like listening to music. Who is your favorite singer, Diana? My favorite singer Freeman, Freeman. That's all right. Okay, very nice choice. I also like Mirza Katabekov's songs. He's got super nice songs. Well, Diana, good job. It's very nice to meet you one more time. So your English is getting better and better every time. Okay. Who else do we have? Good tempo қолданушылар 17 киши келдік. I see here. Sadat. Sadat, can you talk? Сөйлеуге мүмкіншілік бар ғой, қандайсыз? Келіңіз танышып, хоббилер жөнінде сөйлесеміз. Садаттан башқа бізде Эля бар кен, Айда бар кен, Аймерим. Кимде сөйлеуге мүмкіншілік бар болса, микрофонды жандырыңыздар, мен азыр көрем, ошомен лантары сөйлешен, Алло. Англисче сөйлегенде тартынып отсаңыздар, кыргызча сөйлей берсеңиздер деле болот. Ешкимди укпайт. Кыргызча сөйлөп, анан чогуу англисче которсок болот. Окей, бүгүн кыздарыбыз бир аз тартынып окшойт. Анда Руслан, let's talk to you. I remember Ruslan is one of our active students. Ruslan? Алло. Руслан да бош эмес окшойт, Анда Legacy деген, ой, кандайсыз? Мен сиздин атыңызды унутуп калыптырмын. Сиз мындай сабактарга кошулган. Hello everyone. How are you doing? I'm fine. Thank you so much. How are you? Me too. Okay, very nice. Thanks. What was your name? Can you remind me, please? Because I don't remember. Атыңыз кандай эле? Толук атыңыз. My name is Daniel. Daniel, yes. Okay, I remember you. Okay, Daniel. Well, let's get to know each other better. Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып берип, анан хоббилерге өтөрсөңүз болот. I mean, I think you have to introduce yourself because we have new students today too. Бүгүн дагы жаңы студенттер бар, ошон үчүн тааныштырып туруп, анан хоббилер жөнүндө айтканга өтөрүңүз. Okay, first of all, my name is Daniel. I'm from Kyrgyzstan. And right now I'm studying English to study abroad. And after about this question, tell us about your hobbies, what you enjoy doing. Okay, let's go. Regarding my hobbies, I have especially a lot of hobbies, exactly. I have a lot of hobbies, They are riding on horse and swimming and wrestling, like this. Oh, I see you are very good at doing sports, right? Okay, so you said riding a horse, right? A type of sport, you call it riding a horse, not riding on a horse. You can just say without preposition.
riding a Yeah. horse. When I was doing one of them, at the time I will be enjoying. And this is, first of all, especially healthy, useful our mental and our mood on this week and our for useful our life. Useful for your mental health and for your physical health, right? Good job. Very nice. You've got a lot of hobbies. What hobby is your favorite? Daniel, right? If I'm not mistaken. Okay. What hobby is your favorite? Сүйүктүү хоббиңиз кайсы арасынан? So exactly, riding a horse. Riding a horse, right? In our country, maybe I suppose our young generation and old generation, especially the men's, they like doing every day riding a horse, and we have like this type sports, күндөрү and championship like this. I think this riding a horse, we have каныбызда бар деген кандай болот эле? It runs in our blood. Биздин каныбызда чыкпайт деп айтсаңыз болот. It runs in our blood. Yeah. Айтып өзүңүз saying it runs in our blood. How? It runs in our blood деп кайталап койбойсузбу? Алло, вот. Жакшы болбой калды. Okay. Okay, thank you, Daniel, for your answer. Very good answer. Good job. Well, actually, doing a lot of hobbies is always a good idea. It helps us to go through some hard periods of life, It always helps us to distract ourselves from problems. So it's always a good idea. Okay, I see Asan's microphone is on. Let's get to know you. Асан саламатсызбы? Башка колдонуучу бул жакта. Асан 01 А деген колдонуучу экен. Асанова же. Hi. Hello. Hello. What's your name? Hello. Hi, саламатсыздарбы? My name is Aishola. Асанова деген. Aishola. What's your name? How old are you? Where are you from? What do you do? I am 12 years old. You are 12 years old. Very good. Where are you from? I am from өтүп. Дандансызбы, Таластансызбы, Бишкектенсизби айтырсаңыз болот. I am from Naren. I am from Naren. Азаматсыз Айшола. Жакшы, Айшола, биз бүгүн өзү жөнүндө айтып бергенди үйрөнүп атабыз. Азыр биринчи суроо, хоббилериңиз кандай, Өзүңүздүн хоббилериңиз жөнүндө айтып бериңиз. Эмне кылган жагат? Азыр мисалы менин хоббилерим көп деп айткыңыз келсе, I have a lot of hobbies деп айтасыз. Эгер менин хоббилерим аз десеңиз, азыр эле хоббилерим бар десеңиз, I have a few things I enjoy. Мага жагат дагы, эмне кылган жагат? Ырдаган жагабы, окуган жагабы, ошону жазып берсеңиз болот. I enjoy singing, reading, sleeping деп айтырсаңыз болот. Let's go. Let's listen to your story about your hobbies. Сиздин хоббилериңиз тууралуу угалы. Эмне кылган жагат сизге? I have a lot of hobbies. I enjoy cooking, singing, reading, doing sports, winning.
Reading, and playing games деп қойсам сөйлеп еді ғой, мен оған жақсы көремін деп. Playing. Listening to music. Playing games. Listening to music. Азаматсыз ашуа. Жақсы. Ушинтип сөйлемдеп сөйлесіз болды. Thank you very much for your answer. Анда азырдағы башқа қолданушылар туғалы. Кимдин сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Микрофонду ачып сүйлөй берсеңиздер болот. Саат бар экен, Эрлан бар экен, Айзи да жаңы кошулган экен. Сейбун деген колдонуш кошулуптур. Рыскүл чогуу кошулган экен. Барыңыздарга кутман кеч. Азыр биз хоббилер тууралуу сүйлөшүп аткан болчубуз. Эгерде сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бар болуп, практикалай десеңиздер, микрофонду күйгүзүп эле баштай берсеңиздер болот. Экинчи колдонуучу бар экен, атыңыз ким? Hello. Hi, my name is Anka. Айдай. Hello. No, Aika. Угулбайт жакшы, алыста туруп сүйлө. Айка. Okay, Айка. Good evening. Can you tell about yourself, Aika? What do you do? Каяктан болосуз? I'm from Jalalabad. Okay, you're from Jalalabad. I want to tell about my hobbies. Actually, Let's go. I have a few hobbies. Actually, I enjoy cooking and watching some interesting movies in my free time. Very nice, good. So, Yeah, that's it. as I said, I have a few hobbies. Yeah, I understand. Okay, being a woman is very hard, okay, in our country especially. We have a lot of jobs to do, we have a family to look after, so that's why it's very hard, and sometimes you don't have a time for your hobbies. So you said you like cooking, yeah, it's your hobby. What is your favorite meal to cook? What's your go-to meal? Кайсы тамақты ең көп жақсы көресіз саған, жеңілсіз үшін? My favorite food is actually I like a lot of food, so A lot of food. I can't choose. It's very hard to choose, right? Okay. In terms of cooking this food, I mean, lots of people like different types of food, right, to eat. But when it comes to cooking, for example, what is easy for you to cook? What do you like cooking? For me, easy is cooking spaghetti bolognese. Oh, very nice. My very favorite food. I Okay. cook twice a week. Uh-huh. I like it very much. Okay, very nice. Good job. Well, Aika, can I ask, where did you learn English? Or where do you learn English currently? Because your English seems to be very good. I don't think so. I taught English at school, but that's all. That's all right. Okay. But anyway, your English seems very good. I mean, you've been speaking without grammar mistakes, so that already tells a lot about your English level. Good job. Thank you very much, Aika. Well, I think it's your first time joining our lesson, right? I hope you join more. You'll find time to regularly come to our lesson and practice it. So it was very nice to meet you. Thank you. Okay. Дагы Айкадан башка сүйлөйм дегендер барбы? Барыңыздардын атыңыздардан атап чыгарганга аракет кылып атам, бирок сүйлөй элексиздер. Илим бар экен биякта. Илим. Hello. Hello. I Akmur. You are Ahmed. Okay, I'm sorry. Your Telegram nickname was Ilim, and I thought, oh, maybe her name is Ilim. Okay. Ahmed, nice to meet you. Ahmed, can you tell about yourself? Where are you from? What do you do? How old are you? Yes, I can. Let's go. I live in Batken. I have
19 years old. I am I 19 years old. am 19 years old. Good. I have a few hobbies. Mm-hmm. I enjoy cleaning, doing sports, to create something, and talking to people. Talking to people. Okay, job, Ahmed. Ahmed, what do you do? Do you study or do you work? I do study. I study. I study. I study. Okay. Where do you study? College, university? I study in university. In university. Okay. What is your profession? What is your major at university? I major. My profession is. My major is the same syllable. My major is medicine. Medicine. Oh, very nice. Oh, Akmer, you have a very good profession. What sphere in medicine? Медицинада кайсы тармактан атасыз? Терапевт, педиатр? Neurolog. Neurolog. Oh, neurologist. You can say my major is neurology. Neurology. Major is neurology. Meaning, профессия, My major is neurology. My major is neurology. Very nice. Oh, Ahmed, good job. That's a very nice profession. Well, Ahmed, nice to meet you. Tanışkanızda қуаныштымын. Siz meni өзіңіздің хоббилеріңіз жөнінде да бір айта кетесіз бе? Жаңылдық. Айта кетесіз бе? Да бір жол айтайын ба? Ошо айта кетесіз. Жакшы эме кылбай калыптыр да, укпай калыптыр эле истебей калыптыр. I have a few hobbies. I enjoy cleaning, talking to people, reading, and to create something. To create something. Okay, very nice. Thank you, good job, Ahmed. Азаматсыз англис тилиңиз дагы сонун экен, кесибиңиз дагы сонун экен. Жакшы. Рахмат. Thank you for your answer. All right, I see some other people have joined. Булар эдерден чыккан сүйлөгөн көчүлүп чыккан эмес. Азыр Сезимди көрүп атам. Сезим. Hello, good evening. Кандайсыз, Сезим? Сүйлөгөн көчүлүп барбы? Let's go. Ой, жаркынай кошулду окшойт, Hello. Hello. Сезим, кой туруңуз, биринчи жаркынайдын микрофону күйүп турат экен. Жаркынай менен сүйлөшөлү, анан сиз менен сүйлөшөсүз. Сезим. Okay. Жаркынай, good evening. Let's get to know you. Кеттик сиз менен таанышып, анан хоббилерибиз тууралуу билели. My name is Jarkınay. I am 39 years old. I am housewife. Okay, very nice. I have a few hobbies. Really, I haven't hobbies because I have family, 5 children. You have 5 children. I haven't hobbies. If I have a few hobbies, I want to speak, to learn to speak English. My husband went to England. I also want to go there. That's why I want to learn English. Okay. Very nice, Jarkınay. Good job. I really want to connect to your talking club, but I always miss it. Today I connect. Okay. Well, Jarkınay, welcome to our talking club. Good job. I understand having 5 kids is a big task already. You are busy 24/7. 24 жети бош эмессиз, eh? Of course, it's very hard to find time for hobbies. But I'm very glad that you joined. Кошулганыңызга аябай кубанычтамын. And I hope that you can join regularly. Жума сайын кошулганга мүмкүнчүлүк табылат деп ишенем. Окей, Жаркынай. Эми хоббилериңиз жок болсо деле, кандай хоббилерди каалайт элеңиз? Англис тилинен тышкары, мисалы.
Сизге эмне жагат? Кантип эс аласыз негизи? Уктап эс алат белеңиз же китеп окуп эс алат белеңиз? What would you like If I to do? have free time, I want to sleep. You want to sleep, Yeah. Then I want to go to mountain. Or hiking, yeah? Hiking, going up to mountain. Hiking. Then I also want to learn any course about developing your knowledge. Okay, to develop your skills, professional, let's say, professional abilities, right? Профессионалдык жактардан өнүккөнгө, eh? Okay. Very nice, Jarkhnai. Well, I hope your kids are gonna get bigger. They're gonna grow up, and you'll have a lot of time to do all of that, all of those things. And your dream to go to England will also come true in several years, I hope. Very good job. Are you learning English by yourself, Jarkhnai? Өзүңүз үйрөнүп атасызбы англис тилин? Yes. Yeah. Oh, good job. 17 жыл мурда 17 years ago I studied college, English college. You studied in college. I didn't work. Okay. Get married. Then you got married. To edit. Okay, so you had a maternity leave, right? Maternity leave, decret titles. Yeah, okay. So for 17 years, you haven't practiced and you are learning it by yourself right now. Jarkhnai, you have a very good progress for a self-paced student. Өз алдынча үйрөнгөн студентке жакшы прогрессиңиз бар экен, азаматсыз. If you keep going like that, all your previous memory about English will come back to you. Ушинтип эле регулярдуу түрдө улантырсаңыз, илгери жаттаган нерселер баары тияктан чыгат. Эмеден узак мөөнөттөгү памятьке кетип калды да анын баары. Колдонбаган үчүн тура берет да жөн эле. Бирок колдонуп баштасаңыз, мурдагы билим баары ойгонот. So I hope you can find someone here to practice regularly. Бул жактан азыр Talking Club'га 19 киши отуруп экен, менден башка 18 да. Ошондо 18-ин арасында күнүгө жазышып, практикалаша алам дегендер болсо, Жаркнайга жазыңыздар Телеграмдан, Телеграм Жаркнай сиз жазсаңыз. Башка студенттерге кошулуп эле күнүгө чалышып, курчакташып, англисче сүйлөшсөңүздөр деле болот. Yes, of course. Ооба. Бирөө teacher деп атат го, бияка Жаркнай менен сүйлөшүп атсак. Даниэль сизге, okay? Yeah, maybe Miss Jarknais have 5 hobbies, and this is, in my opinion, it will be correct if she's upbringing they will be a good person to society. It will be a good hobbies, I think, upbringing. Okay. Like this. Well, of course, yes, of course. Maternity is already a great job. Эне болгондагы өзүнчө чоң жумуш, Бирок хобби деген, Даниэль, эң алгач адамдын өзүнө пайда алып келе турган нерсе да. Апа болгон, ападан башка бардыгына пайдалуу нерсе. Апа өзү чарчайт, өзүнө көрүш керек, өзү да билим алып өнүккүсү келет да, ошон үчүн жеке хоббилер менен үй бүлөнү алып жүргөн эки башка нерсе. Anyway, Jarkhnai is doing good job. 5 баланы карап ошо англисче үйрөнгөнгө дары кетип калып атат. But all in all, it would be great if she had enough time for her hobbies too, right? Good job. Бирок Даниэлдин комплименти жакшы комплимент болду, бардык эмелердин деги бааланыш керек. Okay. Thank you, Jarkhnai. Good job. It was nice to meet you. Азыр сабакты улантып кийинки суроолорго да жооп берип жетишебиз деп ишенем. Жаркhnайдан кийин Сезим бар болчу, кезекте. Сезим, good evening. Let's get to know you. Келиңиз таанышабыз. Hello. Hello. My name is Сезим. My surname is Nice to meet you, Сезим. Okay. I'm 16 years old. Okay, Сезим. So you are 16 years old, right? I understand. Мектепте окуйсуз,
Okay. окуйсузбу? Мектепте окуйсуз, You are 16 and you study in school. All right. Well, Sezin, what hobbies do you have? Do you have hobbies? Please tell us about them. Хоббилериңиз тууралуу айтып бериңиз бизге. Экрандагы сүйлөмдүн эмесин колдонуп эле, оң жактагы сүрөттөр турат го, ошол жерден алып айтсаңыз болот. Мисалы, көп хоббилериңиз бар болсо, I have a lot of hobbies дейсиз. Аз эле болсо, I have a few hobbies дейсиз. Анан кийин эмне кылган жакшы көрөсүз, ушуну колдонуп айта берсеңиз болот сөздөрдү. Let's go. Tell us about your hobbies. My hobby is listening to music and cooking. Oh, very nice. So you like listening to music and cooking. Who is your favorite singer then? Эң сүйүктүү ырчыңыз ким? My favorite singer is this. Let's go. Top 3 singers. Эң сүйүктүү 3 ырчыңыз анда болсо. Толгонай Арзыкеева. Okay. I like her too. She's really talented. Кайрат Нуртас. Oh, Kazakh artist. Okay, me too. I like his songs. Мирбек Атабеков. And Mirbek Atabekov. Of course, Mirbek Atabekov. I think all Kyrgyz people love Mirbek Atabekov. In Kyrgyzstan, there is no one who hates him. Kyrgyzstanda аны жаман көргөн эч ким жок. Баары жакшы көрүш керек кадрларын. Okay, Sezim, good job, азаматсыз. Рахмат. Анан тамак жасаганды жакшы көрөм дедиңиз, You like cooking. What food is your favorite food to cook? Сүйүктүү жасаганды жакшы көргөн тамагыңыз барбы? Кайсы тамакты сүйүп жасайсыз жыргап? Десерт. О, десертте англис тилинде ошондой эле жазылат. Dessert деп коесуз. Dessert. То мага десерт жасаган жагат деп айтыш үчүн I like cooking desserts. Айтып көрүңүзчү? I like dessert. Making desserts. Making dessert. Азыр сиз making desserts. Торт жасайсызбы, капкейк жасайсызбы, кандай эмнесин жакшы көрөсүз? Таттуулардан. Cupcake жасаган жагат. Cupcakes, okay? I like making Cupcake. Стол сүйлөмдү өзүңүз айтыңыз эми. I like Cupcakes. Азаматсыз жакшы. Ой, very nice. Good hobby you have. Өзүңүз таттууну жакшы көрөсүз? Do you like sweets? Okay, that's why maybe your hobby is making desserts. Very useful hobby. Аябай пайдалуу хоббиңиз бар экен. Азаматсыз Сезим, good job. Жакшы. All right. Башкалардын арасынан көп жолу сурадым окшойт, бирок бүгүн сүйлөөчүлөр аз экен, ошон үчүн калгандары эгер сүйлөгүңүздөр келсе азыр микрофонду жандырып баштасаңыздар болот. Болбосо кийинки суроого жыла берели. Бизде али жарым саат, 20 мүнөт эле убактыбыз калды. Кийинки суроолорго да жооп берип бүтөлү. Менин кийинки суроом 3 things that make you feel proud of yourself. Бул жерден азыр суроону которуп туруп кыргызча жооп бергенге ким бар эле муакта колдонуучулардан чыгып кетиштиби? Ерлан бар экен. Ерлан. Good evening. Келиңиз экрандагы суроону окуп туруп кыргызча которуп, анан жооп берип баштайлы. Бош болсоңуз кеттик которобуз. Ерлан бош эмес окшойт, Анда айтып сизден баштай берели, мурдагы суроону Let's go. Let's translate this question and then start responding. Алло, Айдар? Okay. Айдар, I think is busy, so Sadat is saying. Sadat, good evening. Hello. Good evening. Hello, everybody. Hello. Well, Sadat, can you tell about yourself, please? Let's get to know you first. Let me introduce myself. My name is Sadat. I am a teacher. Yes. I'm a school teacher. I like working with young children. You like working where? At school. You work in school. Okay, all right. Do you teach? Yes. I am 46 years
Oh, very nice to meet you, Sadat. All right. What subject do you teach? Кайсы сабактан бересиз? For young children. Oh, you are a preschool teacher? Or you are... Yes. Young. Ah, okay. Okay, little kids, right? You teach kids. Elementary school teacher. Elementary school teacher, Oh, okay. You are an elementary school teacher. Well, your job is very important. Жумушуң аябай маанилүү. Young children like to learn English. All right. Very nice. Good job. Well, Sadat, your English is fine also, and your job is, I think, is very important. Башталгыч мектепте, башталгыч класстарда аябай маанилүү керек мугалимдин ролу. Okay, well, Sadat, as you already know, today we're getting to know each other better. Жакыныраак таанышканга аракет кылып атабыз. Сизден сурап, жөнүндө сураган элек. Азыр болсо экрандагы суроо турат. Кааласаңыз хоббилериңиз жөнүндө айтып, анан бул суроого жооп берип баштасаңыз болот, же суроону азыр которуп, так эле ушул суроодон one things болот, э? Let's go. Let's translate the question first. Hobbies. Okay. I like dancing and reading books. And reading books. Okay, good job. We can go to the next question then. Okay. 3 things that make you feel proud of yourself. Кыргызча отуруп көрөлү, бардык колдонуучуларга эме болсун, э? Алар сиз жооп бергенче башкалар даярданып тура алат. Отуруп көрөлү. Proud of yourself. 3 нерсе. Сени жакшы кылган 3 нерсе дейт. Жакшы эмес, мүмкүн сыймыктандырган, э? Өзүңүз жөнүндө айтып берип атканда, эмне менен сыймыктанасыз? Сыймыктандырган 3 нерсе. Өзүңүз жөнүндө сүйлөп атканда, мисалы, мен чуркайм. 2 күндө күн ара чуркап турам, эртең мен 5 километрлеп, 10 километрлеп чуркайм. So, one thing that makes me proud of myself is that I do sports. Мен спорт менен машыгам, ошого сыймыктанам. Сизче? What about you? You can use vocabulary, which is here. Бул жердеги сөздөрдү колдонсоңуз болот, сүйлөмдүн шаблону менен, э? But I feel like your English is pretty good, so you can do it. I feel proud of myself, a good parent. Teacher. Okay. A good parent. Okay. Also, have good children. You have good children. Okay. Yes. You can say things that make me really proud of myself are that my children, that I'm a good parent. That I am a good parent. Also, have good children. Okay. Good son or daughter. And also good student. Okay, I'm a good student. Эрлан азыр кое туруңуз, биякта жооп берип элек да Садат жооп берип кетсин, анан сиздин кезиңиз болот, э? Okay. All right, Sadat, good job. So, you said you are a good parent. Do you think you are a good specialist at work? Жумушта дагы жакшы кесип коймун деп ойлойсузбу? Yes. I'm sure. Okay. You are sure that you're a good specialist. Very nice. Because my students... It's very good to remind yourself. Because your students? My students My students? New school year. Oh, okay, I see. Your students are... I understand. Okay, good job, Sadat. It's very important to remember. Ой, Sadat, алыста туруп сүйлөп аткандай болот, аста кээде угулбай кетип атат. My students деген жерден угулбай калды. Can you repeat one more time? My students are in the fourth form.
Fourth form students. Okay, I see. All right. Good job, Sadat. Азаматсыз. It's very important to repeat yourself every time things that make you proud of yourself. Бұл нәрселерді өзіңізге қайталап тұрғаныңыз жақсы, бұл мындай. Okay, good job, Sadat. Thank you very much. It's nice to meet you. Танышқаныңызға қоштасып. Okay, I see. Буга чейин Эрлан микрофон жандырып teacher деп атат экен. Эрлан, good morning. Good evening. Good morning дейін деп атам. Эрлан, you can speak now. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Hey, Evelyn, do you want to answer? Жооп бергиңиз келип атабы? Yes. Okay. Well, Erlan, can you please share 3 things that make you feel proud of yourself? Сизди сыймыктандырган 3 нерсени айтып бериңиз өзүңүз жөнүндө. What are they? Let's go. Things that make me really proud of myself are that I am a good speaker. Good specialist. Erlan, are you sure about it? Specialist деген кесипкөй, профессионал деген түштөрдү иштеген кишилер айтат антип. Сиз мектепке барасызбы? Мектепке барсаңыз, I am a good student десеңиз болот. Мен жакшы окуучумун деп. Yes? Erlan? Okay, well, Erlan токшойт деди. Азаматсыз түзгөнүңүз деле жакшы, бирок негизи. Good specialist'ин ордуна башка бирөөнү тандаш керек болот. Анткени сиз иштейсизби? Иштебейсизби, туурабы? Мектептесиз да. Yes. Okay, then you gotta say, I am a good student. Анда мен жакшы студентмин деп айтсаңыз туурараак болот. Things that make me really proud of myself are that I am a good student. Yes, very nice. Erlan, азаматсыз жакшы. Рахмат. Let's listen to Gamora. Diana, let's go. Diana, таярсызбы? May I speak? You can say yes. Of course, let's go. Кеттик. Айтарыңыз. Ой, Диана окуп атабыз сизди. 3 things that make me really proud of myself are that I am a good student. And that's all. Okay, that's all. All right. Thank you, Diana, very much. Now let's listen to Jarkınay. Jarkınay, let's go. Jarkınay? Микрофонуңуз өчүп турат, азыр өзүңүз жөнүндө. Күндөрү? Okay. Күндөрү, 3 things that make me of myself that I am I think I am a good parent. Very nice. I take care of them. Then next, second, I get up at 5 o'clock every day. Oh, very nice. Okay. I think it's better to get up early. I did many things, many works in the morning. Then third, I worked online. I sold different many products. Okay. There also I get money there. That's all, maybe. All right. Okay. Very nice. So you are a very productive and hardworking person, right? So these personality traits make you feel proud of yourself. Азаматсыз.
Жакшы, жаркынай. You have to be proud of yourself anyway, because you are a mom of 5 and all moms should be proud of themselves. Бардык апалар өзү менен сыймыктанышы керек. Анткени апа болгондун өзү эле канчалык жумуш, Okay. Very nice, жаркынай. Thank you. Now, I see some other students as well here. Башка дагы студенттер отурат бул жакта. Сабактын башынан бери сүйлөшө элекпиз али. Арузат, Бермет, Руслан, Аймерим, Эля. Aruzat, good evening. Hello. Yes, good evening. Hello. Well, Aruzat, can you tell about yourself, please, a little? Let's get to know you. It's my daughter's Telegram channel. That's why the Aruzat. But my name is Bahtagul. Oh, I'm okay. a teacher. Nice to meet you. Sorry. I'm a teacher. I'm a teacher, history teacher. I work at school. And the first thing that make me proud of myself, the first thing I think, I can say that I'm always trying to ensure that my daughters receive a good education. Oh, very nice. Yes, and the second thing I think, I try to spend my vacation very usefully. That's why I begin to make to fast eat. Как это намаз баштадым? Oh, so you start praying. Yes. I start praying because I decided to spend my vacation usefully. And all right. The third thing, I think, now I am on a diet. Я в диете. Oh, okay. I see. So, that's all. Are you trying to eat healthy? Yes, I'm trying to eat healthy foods and to lose weight. Well, Bahtagul, you sound very productive. Good job. So there are many things you should be proud of yourself. Very nice. Okay. Is it your first time joining our lesson, Bahtagul? No, sometimes I participate, but sometimes I have no time. That's why I couldn't. Okay, I see. All right. Okay, your English sounds great. So I hope you're going to join regularly. Yeah. I'm trying to teach my daughters English. That's why I'm also trying to learn English. Very nice. That's a very good method, okay? Teaching is the best way to learn to make your English better. Good job. Oh, nice to meet you, Bahtagul. Thank you for your answer, Azanatis. Okay. I see some other students here too. Oh, Bermet, you turned on your microphone. Good evening. Hello. Hello, my name is I'm at угулуп атат, эми айта бериңиз. Буга чейин жай угулуп аткан. I'm a student. You are a student, good. My major is English language teacher. This language teacher. Oh, very nice profession, Bermet. Finished first course. Fourth year. And I'm married. I have a kid, two sons. And you have two children, two sons. Very nice, Bermet. I think they are that make me feel proud of of yourself. Of myself. Özüm jönünde, myself. Very nice. Okay. Well, Bermet, do you work right now as a teacher? Right now I'm sitting at home with my. I am having a maternity leave desеңиз болот. Maternity leave дегенде декрет деп которсок болот. Декрет десе. Okay, Bermet, good job. Азаматсыз. And this is my first lessons for you. This is with us. I have questions for you. Of course. How are you learning language? Your language is very good.
And Thank I you want so to much. I want to know for you and how old are you? Okay. Of course, Бермет, you can ask any questions. Бардық любой сұрауларды сұрай берсеңіз болады. Well, my name is Munarjan. My full name is Munarjan. Like lots of people used to call me Muna in here. And this year I turned 25. I have learned English at school first, in high school. I used to study in LICU with a very good English teacher. So my teacher, Nurgule Jeke, she's been great. And because of her, I got very good basics, I would say. And then I also studied at university. My major was translation, English-Russian translation. So at the university, I also had very good teachers. After university, parallelly, from the third year at university, I started teaching English. Англис тілінен сабақ беріп баштағам. And that's why it got better. All in all, I have been studying English for 7 years. 7 жылдан бері англис тілін үйреніп, сөйлеп келатам. Ошон үчүн I have a good English level right now. Көп жылдан бері окуп практикалаганым үчүн жакшы деңгээлде да. That's why. But all in all, everyone can learn English. Мындайынча бардыгы эле англис тілин үйрөнө алат. If you study regularly, if you make time for it every day, if you find someone to practice, if you consume a lot of information in English, then you can easily learn English too. Эгер бирөө менен практикалашканга киши тапсаңыз, мисалы, жаркын айдагы өз колунча үйрөнүп атып да, жаркын ай менен жазышып таанышып алсаңыздар болот, Бермет экөөңүздөр. Күнүгө жазышып, ушакташып, жөн эле сүйлөшсөңүздөр да болот, же күнүнө 1 саат же жарым саат убакыт бөлүп, мындай чалышып алып англисче Анан көп англис тилди алыш керек. Мисалы, Instagram, TikTok'уңуздардын баары англисче болсун, англисче ырларды окуңуздар, англисче китеп окуңуздар, англисче мультиктерди көрүңүздөр, балдарыңыздар менен кошо дегендей. So that's very helpful. Аябай жардам берет. Okay, that's how I learned English. Ошо, азыр окутулда ушинтип англис тил сабактарын берүүгө аракет кылып атабыз. Бермет, I'm very happy to see you in our lessons. Биздин сабактарыбызда көрүүгөнгө аябай кубанычтамын. Бирок эмнегедир мурдагы сабактардан эстеп албай атам сизди. Мүмкүн Нурайым өткөн сабактарга кошулсаңыз керек. Башка мугалимдер менен болгон сабактарда. It's my first lessons for you. With me. Мен менен де. With me. Yes. With you deң. Сиз менен десең, анда with you болот. Okay, well, Bermet, I'm sorry that I didn't remember you. Кечиресизди эстебей калыптырмын анда. But anyway, I'm happy that you are learning yourself. Өз алдынча үйрөнөт болчулар сизге. Кубанычтамын. Анткени өз алдынча үйрөнгөнгө аябай көп дисциплина керек да. Жакшы. Рахмат. Башка дагы жооп берем дегендер болсо, сүйлөшөрсөк болот. Жооп берүүчүлөр жок окшойт. Убакыт дагы келип калыптыр. Акыркы суроону карайлы анда. What is your love language болчу? Буга чейин сиздер менен бир сабакта өткөнбүз ушуну. Сүйүү тилдери деген эмен өткөнбүз. Анан дагы бир суроо калып калыптыр биякта. If you could describe yourself in 3 words, what would it be деген. Өзүңүздү 3 сынаточ менен сүрөттөсөңүздөр, 3 сөз менен сүрөттөсөңүздөр, кантип сүрөттөй элеңиздер? If I could describe myself in 3 words, өзүмдү 3 сөз менен сүрөттөй турган болсом, анда алар бул сөздөр болмок. Азыр бизде убактыбыз болуп саат 8 болуп калган үчүн, негизи сабактар 1 сааттан өтөт да. Могу акыркы суроого жоопту бизге Телеграмга жазыңыздар. Телеграмга жазыш үчүн мен азыр эмеден телефондон көрсөтөм. Көрүнүп каналга жазсыздар. Биздин жана Telegram каналда Okutool'дун Talking клубтарын объявлениясын жасайбыз го. Ошол жерге барып туруп, могул жерде комментарий деген жерди ачсаңыздар болот. Анан жоопту жазып койсоңуздар болот бияка астына. Сапа жооп жазыңыздар. Акыркы суроого ошол if you could describe yourself in 3 words, what would it be дегенге жооп болсун. Баарын окуйм. Каталар болсо ошол жактан оңдоп жаңы сөздөрдү жазганга аракет кылам. Бир болсо сабакты азыстан жыйынтыктай берели. Thank you everyone for joining. Кошулганыңыздарга баарыңыздарга рахмат. 19 киши болчубуз, жетип эле калыптырбыз го. Ошол. See you all next Wednesday. Кийинки шаршемби кечки 7-те жолугушканча кадимкидей. Бардык кошулгандарга чоң рахмат. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Bye, teacher. Goodbye.